fanya wandu wa siasa hazi wandu wa siasa wajivuru wakatengo watwaliyiu enamna wajoina na maze vote 2024 ngabandu wa siasa wane wale Ulaya wane tsofu mwezi simu zao mtujowa uwa hivo Prezidange Ulaya wa mpara wa hadisi onae na msokati mwangalie wandu mwatoa wana mtuzinu wa para rais wa hadisi onae raisa wajibu ka yenyesha mhatini hunu hindri mtoure jei bawale siasa ngyo Komori kamnaka uvotu wa Faransa ni barua manerea Hashimu Hanika washizi wanzani mdudungawe makatina nayo tosana salamu juhanu dumombe nukaya retauza makatianu hadisi sinani nyemdudungao haruma sauti ya Hemduza FM wajao nyemdudungao haruma ya Facebook ya journal ya hangu binafsi titauza makatianu lifanya mpango unu wajunda wa malahonya rudunge kagar aminuka ya wenjo hao Komori makatanu ngarudungi yao harumaze radio malambalo malaoni hao rangu ibambao ihambu na nusu hemije hembajini ikao ngarjoba karamada maksusi kao misdo zibita radio shale wo titauza ni bite harume radio ili wandu waishie zonambao leote na harumaza radio badala na kaya su bakar ma Facebook do eleza no habe jiri watukufu haswa wananyasi majevien njura bantuju nimshukuri yaoni holiho dinamma makaujunda bonze makauhadalwa no ni kwa menyanya no habwandabo oskola weinu haurambe zentuzinu mjunda o harumai maswa Komori mkomiyao mhisiu ukaya zinji mwakauzisha Ulaya ila minyanya na ndabu watukufu wakati mujuzisa wakaya na mwamenukaga bonusu ya wandu wakongo wa Ulaya kwa tu uzisa za famiza hao ika huishia wanya sulu Ulaya garmaza rezo gulabo namba kawati mwenje Komori namba wallah tallah alama wakawandu wao kwa tu tundu wandu zao kama amini ukaya walo Komori ntuona ngamzambo Komoru ya amini mgu wa ukaya josbuta pare mwanahe Ulaya ya mlabie kaya katina mwenje haswa eskuntesa dokuwa zambao ngwambao kaya wautunda wahuzisa uhandu zao hena wakati ngwa parao nuwarandazi nuwahuzisa jiri warumenti yema na leo ni bita wa mpango arumera ya joza barhindi hakaya ngabo andukumwa rudungao wangu hobo nje wajunda humasoni makatianu uko wakati wandu wa hazo radio wakaruma mipango ya hao ya telefoni mipango SMS ngwa parao na wenji majevien leo badala wa mpango wa majimbo ritauza rehile Zimbabwe wananyasi mjiunda hunu maswani emakatianu rabeka ya ngaramwesheleza wani kaya ngamweshele yao ya mahaminu wa jina waroja hunu maswani ala kulli hali yeba kweli rangu 2017 hujaba sa ntaba 2017 atawase kamjo kaya simwa na zalura nga yezi 2016 Komori nja mwenjeni Komori nja mwenjeni haina mahanga mjauhun maswani eba kweli
kweli rangu 2016 umwenji warejea tampaka na basainu ni wananyasi mkoju huna bonze mjuna hunu maswana basainu rangu emakata mkoju hunu maswani ebangu yo sawa na 2000 avant ya zali huja huendelea sambi na mjukwa kumori wotingwe na kabati mndo muikoni ajasubuta pare mwanahe Ulaya yameka tuona mwenje ikoni na hunu fahari mwana muikoni na mitsanuhuli haina wakati yefundi wadini ngurambio nguyoyo halava hamba kumori kawati mwenje kawati hata mbamaja barudia huna kaiti ezileonga ziolao yejau nazilabo kwezo tukufu mja hunu masuani makatia gamjo kaure jei haruma ensi ya Faransa ngabo wenji wa hanu ma zainiwa karamane komori mafayim sajaja shamja ngamkomyauze kweli mwelewa kaya muhadalwa ngabo wanama wananyasi rauna na moroni leo ngabo atamtsujini halamba kado kama maandamano hizo shele je kana hada tena simu sasa jirinde baba mwana sido hodera masiku materno nono izole over 14 hama sido hode armaza commentaire ka ngofa video bala ngami Ulaya mtosha mkaya kamtsina mwanje kabati chao tija ramos kuna haja hata leo hadi sudamna we njalala hizani nasika hujama hamindwa jina banu ne kahizani samba apodono bwa hajabu waona sheka hoya tujini reje mwini baraka umuzise baile uhada wanda makaya kabati mwenje kabati jao upande wa eze biashara hizo zindwaji hakaya daula serikali ngadoka ya serikali ya Komori kido fanya biashara hizo kweli ngelaza muitunde zebei asantun sha yake fanya biashara simamba kabo husauja uono kojoroje yamba mjoroje shako ujono na mwaze places la tena la tsaka tabule nabonge wananyasi mlohun maswani mwango wonze mwahaja eba kweli nyide mwambie wando la kawati manje moroni katama moroni hoko mori ngazija kabati manje fomboni kabati manje mtamdu yabo tsiko wenda nivumwezi kapitali shangam amini kao jimlifu wahe maswa kumori njamba koture ngoma kati ngabo mwenje kwezi ngabo mwenje vanu rijwelewa ekwanya siwanu rishinana nao harma zerezo wakubale shedzimashilio wadoa beshi tiyo chikarna jo kubali sima Islam dona wando jihabanu welaba armanrabo kwezi sishia alhamdulillah basainu wanupia wanivumbu wao eti problem sha badi haina katorongu wao ngwatongorumbisa leo yakaorongozwa bold ni fahari dini haina mnabaka abanu tidena mnainu banur sigiri nangu hale ngasbanu karbadili yawe so atakewa halimbwa so ne zilo mobala ye jao urowo siparna baba ko wanduwala wakanti bala hautohuza wana fulari wana baji
wanajau leo fahari tishia habari za Komoro Korongo hapo hakikisha zanongo hizo kwa zifanyao uwo hamara saya rishukuru wa Komori haukaya banu ani mwanamme yosubuti ambaze kweli imane mandamano ya hanywa sukiri jana mufahari wandu kwa jaja mjangalia muundunganyi wa shashi mzimize mikro mwende mwangarema algérien muhimida nyao. C'est la vérité, il faut accepter. Il faut accepter la vérité mufahari wandu kubali za sibuzi wala dohu jabo waelewa ukawowo kwa tuja bala watahe posto Komori wardiwelo ka banuano ndorwa nileze mbio bado yakana dhamana wafanya narutawe bali nuboti wandu wanu wao ngardoshina na mavoti 2024 na mwambe hata kwa naudisa ukaya waisangwa prepareo namna wajoka wenda maze voti simambiani haufaru nabeka balunga ndo joki rais ndo joki waziri yaboji panga ufunge ze bagaji zao uje hon maswani ko kamna hulo na nongo kamna hulo awa zokoli mlapiza mdeya mwamba jau wajingo banu Gamchukurio haina katamtama alhamdulillah shukra lillah kama jamani hamikiro nukubalize kweli wamparo mwapara koja jibulwa ngasla muda banu wanukwa tuhuja baada mmono mkawashashi mzimize mikiro mzita tabu msengelema Algeria muhimi kartushindana kartufurana nyinyi ngani harma geri yofera hanyu sasisi ngasarma maelezo kamdojo amba geri mambe animfasiri heni namna mwanzo mwambe shasi wasanga sarma maelezo ya kisiasa riramenoa Komori hatarwasulize kweli titauza leo ni mloma la honi mdudunga muishilie zorambao bana kamnunga nzo pare ni mloma la honi mjo para wakabaidri mwamondrabo hunu Komori kawumba bahanju kama ndabo banu mdani pare yambe yeizura tsuona ndazi kwezi hata leo ramlakari mndu fulani yemwe mahana azalio la mwe mahana azalio bado uri wono kwezi wawabiri wono ngamrejei njamba kabati zinduka tufali hunu njanja zamba sha ikaya daula anunga hisi ukasa daula Idris ngombo hindi ya maelezo ngamnujo para armaza nambari za simu zatu kawaida D'abord 381 96 76 hawe 454 91 46 mnambo idringo mondrabo na tomada siwa hamgu namba jini ne bamba wa nguvu ni ujahunu likana mahaminga karja kana mwenje raha za mwezi mahaminga yedo no mwezi wa mwenje wakati hindi dikanga majomba tu ani astaghfirullah dikaba jatumu dole romba mwenje kana bemba mwenje emba mwenje hiyo ani yo jamaharibi yake swali za taraweha dika oblige haina usikumra semoroni yadata hema ukamra jafunguwe dika baangu kufunga tumu za sardini niwa manga mlo wanu Komori ekanga mjao hunu mkau hula grupu mwerwawa ekamja muhunu mbaye sansi khari kamja hunra mterwa makartomen zanyu
Yeizo ala kulli hali ani wadongoja Komori wazidi waza amnongozo wadongoja Komori nuwado huja Komori tsiroto huja nuwachoparo huja hauna paro jahizani wafikirunga sidana taba sainu wamsofumbua hakaja juzi nga bado jahaunu akatoa kidulina sambiwa kashahiza kwa songo antika sheza slangisho na yola lazima shiko hitwani hakashika shinji sha Komori ajawan nagu mezi sita banda zagarengezi 2016 yaja 2016 ban ani abome mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 2016 et Komori reje harma mwenje haukazi wale persa hizan hata leo bwa Komori eni mdaja Komori mahaiyo ngabo mzima ajo subuta heya labe ka jabanu hala la hizani sumbili za dungana mfano na nambe usiku wamenye dangu hamne mahala eze poto zimenye ha arenge journée ya hazi ikiri ekenetisi idangusa poto zinja hani harma mabavu menji parungwa mfumo zihazisfanyiwa zikiri shoka gasi hizani njema ya bira ya heze za kidilu ya sambi izo ndabo na mbadili namna nyilo jina mwabe beheli mwambawo hiyo na msongoni hana rabo haufundi fahari uhewa meukaya ne mru fulani mwana ama muikoni hanambaka sokana mwenje mru fulani mwana ama mmitsamihuli hawako tina mwenje nyama koturengwa ngoringo oshawa nalera hawana dakika hauko sonaleki ngona hazembe diyo communique kasanazi fulani lera fulani atalera fulani kaona kama mwenje babu fulani namna ya shiu hunu shekama ndomrambia rabo na mbadili mwambe izo ndoshi na zikeza kweli shama masiza rabo na mrasi ndabo haini mahala bwendagwe la mwenje ngabo mwenje ya mahame abasatama ungona mwenje ya washile basa ungona mwenje ya dimanezi razu ungona mwenje ya bamba ungona mwenje ya hambu ungona mwenje ya tandra ungona mwenje ya mbajini ungona mwenje ezera zinu wizo ya bora nzuani ramali yede wanaboko ngashukura kwa katika mndongo wao showa mwishili yao ni wamba wanango tsongora mandabu basi batazuruo nao dok nambadili mbabi nwananyasi mlokinyu menasi mwangalieze ani zitabuzini yomzambe shamtamezi tiyo kwezi wananyasi mwalobo nze mwajabani simuzisani haina mndo kauro haula ya makatao na mabala motori hula mbaga zwalubalie tabu 2008 a 2009 tabu 2011 ono ata 2016 jozonti pia haina manga koja Komori unishilio aba sainu ngene tarakhiyo yemma emra kauja Komori uma haunu sirenge mahamiru ajina ya bala motoruja manundo ekahubalia na mnambie kangu pato hasabu problema ya sonale kizo ndabo womnuju kama ndabo na ndabo mroni ndabo haramu Joha darshindane heze kweli kama bakaze bezi ya zo kweli shalambrike engar do fanya solution hindi leo zo kweli solenga falmo ngominane shamde muzisani kabala azali hore JR Mez 2016 entole karalinga baika sisa hata 750 le kilo onikor namna kauhaya ya
ya isisa yedo asali ya isisa yedo asali kwezi halafu leo wenu kama wanabekaya bado wanumwania wao na Moses yani mkao zentolela jana hawa jana nchirini za barhindi na Moses bayende bayo irati banu adala kawjata mesasi ya isise rangu 2016 ya sisenso hole ya sisale gashi ya sisale sansi ya segazwali hata namaze mahaminga hata kwa wataalamu wa biashara waona kabada zani ngomo zile mafurako mori ngabo hata ma journalist sifali burange bana mumtabu muzise haparfanya emission asam 13 hamba henye amumu heze mafura mtile hasara mpango wa mwishiro matambaka na masaini yakumo ani ezero ngwenda ula ifanya hata mafurato ya hindi hakaye hakaula ya kaujwe namna kaya ngono hunia heya kujisa kumon kamsana mnibala mambalamba mnamie mafiti na majaya ngani hunu maswali makatano watukufu wananyasi majevia ngambeure je ho maswali namkomie msubuti mwambio yanyize kweli ngabo ya taharongo yata yambarize wajeni majevia waja halafu ngwa wao kazi nunguzwali ngwa hulao sizama anu kaya banu ekema jevia waja wao ndogo songa zaidi zenuze heya zukweli na wewe nge warumbisa wowo wamantule tamata na majana maratu kaya johulo yotile ubahi rangu aswili shawongwa jango ngona za shughuli za hao wala mchuzo za tamate nguzali anzao ngwa hulao watu silikohunu rikaonu karumenu rahala hakema jevia wasali ngezunu pia jotile o sinawaza lalo president tres jiriu nuto hula majini mane huna wajana mane ekema jevia kwa jaja haba sainu odo hula mane haran majana manane wowo ngabona mrinike lawit ero shabala kono angalie unga songo compare namna hula hakakaonja supermarché Ulaya undona majimbi wa hili ani mbaindaru za majimbi hangwa 3 euro mbaindaru hangwa 3 euro njaba majimbi mararu mbaindaru ngoto 3 euro atakadongavi unda mbai ani majimbi jo hutosha ule yabo kawaja hunu ngoloka vanhu ngo rahisi rane helir hula yabo ngajo ya wandu mbeka umonda bamitsika yo tsiunu tsiule majimbi tsona la kuhuzo yo wajiwa mbaya baindaru tuma haruma mna wanasashe wafungwa taruma zo kushateri yo ndo hula ndo apishe kwezi yabo ngani hunu maswani makatano ngamuhisiu zila madongo hule zomona hunu mzo tofauti ya muamini yabo kama ndabo tsamba ngamo para bedrisi ngamo ndabo chama amini kaya kono para mnabe monda go banu nani ko mor lo titawuzan dum ya radio ilio wala uri hanu muishie hakam amini kanga mkazo ndabo wandu zanyo alola marika watimoja komori longo mkazauni ndabo hako wambao tindani share mnungi opozangu tameminyanya hautimizi sizama bota samna jaba sainu ukayemba na mimi abasa ladhumuni iziye haukati wa solutions na kautaha ushinzi ya hembana ya hangu ya Facebook badi ya rive ramanda na rakamjanza
tiarive tishindi timshindini bofahari timshindini bofuni mbaye timshindini buyurni mbaye hari na wasana ngamjora mahiyo hata shana majangaliye mkawanga mkawenje mazerezo tikabanu hamiche abasarza mbao ngabo hatakadona ni wamlaaniuni hakawara makama bondrabu nusia hanyunga trete wao masusu kawala ngondo wala haususu yuambo tsinda aminga mzambao wani nusu ngwa trete wao kawala ngwa jau yabo habiashara za hao mzamba wani nusu wala ngoja profiti wana nyao za mali za hao ngamzamba wani hata basainu kabate usikwa bure hele samaheya ngamsongoka ushiana mwelapizana yabo mafani wahangu wa Facebook kwezi kamtona kwa ndo anutswarene kapa wakawishina nando mide muna declare opoza wa hao hamiche bado raore de circle da naboza hao samba mide opoza wa hanyo dami haundani chasira umbuda nunda mandrabo banu erangu 2009 fataleo samahani 2019 fataleo namrambie emba ushindi nzira mahunda ndai maihunda ndai namnide ngamjonze heli mazao shaye namtoba jamzima banu harmazerezo yarameka usiku fulani na manoko fulani zijini minyanya kanam kabo 2021 le 26 mai baru sarin kwacha c'est garanti kanandar me banu mahaunu kana kanandar me some ya na sozuri hangwa tsende kanora sevewa balola jau ndabo hata mahamira arwartawane amuzisoni kwezi ye mimi nani ya wasulindo ekale wenu mkabazima hata wenji wa jifuru mwa yakazula ndabo mbaki wararuane ya wasulindo hata basainu manto ya wani majuristi ngonda hu ebanu watala mulongo ngonda hu wanda sasa ngonda hu wanu malisa jikomi ya wani izo sumambiani hale kam mlewo pepo tizamba wabona hebo faharika ulona hamoka uje ukensusa hema ya moroni zonabo negawa uje kuyejo huja yabo tifari bahi yabona wasana shababi dukema shanyunga ya Ulaya mkana fikira kan anafanya siasa lifanya maandamano litataro na kajorejiza ndo fulani wawandura wajamuhadani wandari mumvuliho malisi mavaza mazungusa mwatembeza na twamaka wala wando tukomorerani nogo hata abasainu ndo mwakahuja maramu weka banolinuvu banandu wanuka sama no gorfeni yao banandu wanuka tongora ngape sa tubahi banandu wanu ambao fanya siasa hata karna da dress kwa tina abasado mzirambu wao yabudungu na banda babo na kurangu juza taleo hena rongo ngamtongoja takewanyi no jila pizza wani abanola jao na mjerdirejilane ola avurabu nani ebanu afan Mwenyezi Mungu hari Mungu kajarfanyisa na Mwenyezi Mungu tukuza henu shambao hikma kajama ilmu habari somewi shana makaya
yonka hikma wayanzao na kwa hikma wahafuzu haundu khairizi ku herizinji heri mdukao hanku hikma ikam jaona ukaya mahamiraru ya jua na baridi na upepo ija wakati mweleo ka besana kartar me haki shagiri la siwa amangani no nyanyasi mangu haula majaba wenjiwa hanyur jula na ukaya romo nani harumai madamano ya Marseille na ya Paris na alio romo nani ezrengo mrambia omarengweni na mana mtoruza mahindi kabala ko hadaliha wala mandrabo wala homo jaba ondan wanu panurwa hon wala jetem sajaja wala mtaje wala kolon wala ro chance ni wala rumia izo ngamrambi yao rekaro na select rekar anemba na nani ngamrambi yao na ngweso shinga wanduko uwa kaidi wanduko ngwajojo jande helwa nzao wanduko kwa tona wajueze kweli washashi wao hapa sasa wajoka nemba kukubata bweyo nishukurio wananyaso wa Ulaya haukaibo fa bofahardini ichatonga matufanya madamanu ya hanyu jana iwanduko ajaja waelewa walemewa nrabo waelewa kawe maisha hao ngayo Ulaya wakaelewa kawaranga wafanya wandu wa siasa hazi wandu wa siasa wajivuru wakatingu watwaliyiu enamna wajoe na ramaze vote 2024 nga wandu wa siasa wane wale Ulaya wane so mwezi simu zao mtujua huwa hivyo Presidente Ulaya wa mpara wa hadisi onae na msokati mwangalie wandu mwatoa na mtuzinu wa para rais wa hadisi onae raisa wajibu ka yendesha mhatini hunu hindri mtoure jei bale siasa ngyo Komori kamna ka uvotu wa Faransa ni barua manerea Hashimu Hanika ezambition mlo nizo kamna ka ujo uzifanya Faransa ya tikeri mwaja makansi Komori majipanga enfin yone réponse president wanika wane malideri wane wandonza za usasao Hashimu wa barua hunu na kashefu kwa jaamini bahiwa jidubriata wapare security wa chef ya heya pale sinazele zinala tipoti mnajina tola Mansuri bon nafiwa sana Mansuri umnasema mnajina manyasi mzwani militeri hata personi meroahe wenda kabale telefoni yahe yaibeshe presida yamegawa mnutsoe utaho ngezina ndo vinyando raisa manikeo yabonye hindi ngamtongolo kaya wao watapalao wasihe harumeze kampani za 2024 simwambiani hizo raisa wajibu hawajibu tengoni na wandoa hazi hapa madam Sezani bebe barua hanyu tsiyono samba Hashimu ya mjibuni na amba mwambiani eisha mhatinu hindi kamnyama ngamfanyo siasa ndio Komori ti Faransa yondelila isa wajibu wawamba hindi kwezi wama marhaba kwezi Monsieur le Président wakata komrongo dharma telefoni kwa jamaa zali Monsieur le Président kwezi au salama kwezi awama wala karurumia Hashimu wamba hamba shahanjibu haya hamjibuni simambiani kana Msezani
Abaelewa barua tiyono tsombera mjibuni wamba na nongo yabo wakupe emana towa vumbu wanga msoja mwali mmaua sio kama sabo na mbadongo zukana huja chasika wenda Nzambe ilimwelewe nondondo bale siasa kaka mzira mbakanja komora mbioni simambiani kwa baruani hatokale na Azali akada na Sambi akada na Ikililu lewe mana tudena Azali na bazala tumnaga waziri haimne kagwana Abbas yabo katamandu wabona wa no asaya wonti hakaturu madena Azali hisa warengwa afungwa hatapala wapuliwa harengwa amena sewara ya raya ndi waziri hula hafariande waziri kata Sambi eneo kata Ikililu alembelea basi delilo yemana leo wati yo kwa japarwa yemana leo rija ya tu Azali kaja kwa waziri yaba kamna kauri soma wando wa siasa wa Komori wao singarwa jua wando hananyi wananyasi mlo Ulaya na mpangesha mashindwaji sha siasa mjoba ngweni bekanda wo ikanda wo mavumbwa leo mlewevu hakawa wakana dhamana ruwaono ngazir tutu wao ngare rezeshelea tizambar botasi ngamdore jeina nuswe koza kabati yezi za hondariali harumentinu hamande yezi ya Sambi na Ikililu zezizo edaula kejakana bije etafsira wahendi komdura kaujua ze mali za daula zikaunja dababi hakawawehi wakauhuza ze pasporo za hatu welibe mishahara yabwe bije de salaire ya Komori ke tujule kaunja ndabi izo wakauzamba hata Ikililu ambako liba on assistance économique ye bije de salaire ya Komori kaurendwa izo tizambe tuzise simwambiani 7 miliari ya telma irendwa simwambiani simuzisani bana 20 miliari de plus zaja almen o mwiso hemanda ya Sambi zangu Arabi Sauditi zefu Saudien zirendwa simuzisani nyondromba bakemba mwamba ya ujisa ya jao hara gasira tonto ngamuzisoni ye banda ye ya boba jasimwa sangar aminu kabaja enna de salaire haja hali wado simwa Nourawo c'est la première fois wajana pesa Komori ya roha aéroport ya jabet salama ya karabe salama ende bank central kazrendwa hamba simwa okay ye bije ya simwa de salaire ifanya upano ndaba ni wandu wasabilo mwani yao ye bije de salaire yani ye salaire ya mezi sita mkubali ukaija narabele mezi sita iyo ite upano ndaba ifanya baba hanu ndaba ndiona toma ndaba shanar dazi baka ujinsa hakamkudu hakogada kemba kamrati zunzumaniza hatu bono hengena ba uzinu leo na mnuzi sema udu azalina uzisiwa yona mao daula haki ikamraka na dhamana hatimizi ya uzisiwa vana kaurongo weti Idrisi wele iswa daula wajanvio mardi 4h du matin hala mlwa ni waziri ira hambele ya valizi mbili za pesa hizo tizijisabu be tiznika tizbali abta tiznika
tizvara na conseil de ministre tizika ministre Mamadou Kausuwazo hamba labo tinjaziona na muzise izamba sambi wae kweli haundrabo wara iswa daula kaurongo kwezi yefena nyinji yewisa miliari amjodo hamba amjorejeza hata wakumurwa ile wendondo akama ameni kwa ngwanele wao rikaidi ya Dhulhijja sambia ka hutubiwa kumon hamba mzotu muzawara wakumori nga snaidi mbili snaidi al-Adha benga snaidi nismambia na hamba para let ya garanti hamba yakomori para 800 miliari mapesa hizo zijaza vabo na mwanyanya mzee watu sedashim sedasan mapesa yao zikartu jarle rite nyunguni ya orto jarundel bundo sofanya spare fanya aeroport rifanya yengia yonda nasambia rahara rais mtukufu Ahmed Abu Muhammad Sam hardi haja hamba wanyanya Komoro simbani ahadi amba sowana na nyumba za masanta beli simambiana ambaye wampesa tena wampesa yes pesa ya nyumba za masanta tian tis amini mruami wabinchoka jandaru msoidunga hata riwane na nyumba za masanta ingia yonda kwezi ngayonda hukwe